ជំរាបសួរជនរួមជាតិនិងជនរួមភាសាសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបន្តអានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាដល់មានចំណុចឧបសម្ព័ន្ធទី1ចាអញ្ចឹងថ្ងៃមុនបានអានចប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាត្រូវជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី2នោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ក្នុងការសិក្សានៅឧបសម្ព័ន្ធផ្សេងៗអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឧបសម្ព័ន្ធទី1នៅទំព័រ190ជាភាសាខ្មែរភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហជីវជាតិនៅកម្ពុជាUNTAC. Bonjour mes chers amis, donc aujourd'hui je poursuis ma lecture sur les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge en langue cambodgienne et en langue française. Donc aujourd'hui je poursuis ma lecture dans les annexes, puisque la dernière fois j'ai terminé la lecture sur les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, qui est le deuxième titre des accords de paix de Paris. Avant tout, je commence d'abord ma lecture en langue cambodgienne. ជំរាបសួរមកទៀតឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះគឺមាននិយាយអំពីជំពូកកនីតិក្រមរួមជំពូកខរដ្ឋបាលស៊ីវិលជំពូកកមុខងារខាងយោធាជំពូកខការបោះឆ្នោតហើយនិងជំពូកងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែសូមចាប់ផ្ដើមអាននៅឧបសម្ព័ន្ធទី1ហ្នឹងគឺភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហជីវជាតិនៅកម្ពុជាហៅថា UNTAC អញ្ចឹងជំពូកកនីតិក្រមរួម1ស្របតាមមាត្រាទី6នៃកិច្ចព្រមព្រៀង UNTAC នឹងអនុវត្តអំណាចដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយគិតទាំងអំណាចដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំនិងការដឹកនាំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវព្រមទាំងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយនៃរដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគេបាននិយាយថាស្របតាមមាត្រាទី6នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានអានចប់មាត្រាទី6ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេនិយាយផ្ដោតទៅលើមាត្រាទី6អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានសារជាថ្មីនៅមាត្រាទី6ហ្នឹងនិយាយពីនីតិក្រមរួមតើមាត្រាទី6ហ្នឹងយើងរំលឹកសារថ្មីថាតើគេនិយាយអំពីអ្វីអញ្ចឹងមាត្រាទី6មាត្រាទី6នៅទំព័រ183អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានសារជាថ្មីមាត្រាទី6អាស្រ័យហេតុនេះ SNC ប្រគល់អំណាចទាំងអស់ដែលចាំបាច់ឲ្យUNTACដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមានពិពណ៌នានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមួយស្រាប់ដើម្បីធានាឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតមួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគេត្រូវដាក់បណ្ដាលភ្នាក់ងារស្ថាប័ននិងការិយាល័យរដ្ឋបាលណាដែលអាចជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលឬត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពិសេសទៅលើកិច្ចការងារការបរទេសការពារប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុសន្តិសុខសាធារណៈនិងឃោសនាការដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញសារៈសំខាន់នៃបញ្ហានេះUNTACចាំបាច់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតភាពដ៏ម៉ឺងម៉ាត់នៃបណ្ដាស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវលើវិស័យទាំងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ SNC ត្រូវពិនិត្យកំណត់មើលថាតើភ្នាក់ងារណាស្ថាប័នណានិងការិយាល័យណាដំណើរការសកម្មភាពតទៅទៀតដើម្បីធានាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតានៅក្នុងប្រទេសចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រាទី6នេះអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គឺថាSNC ត្រូវប្រគល់ស្ថាប័នទាំង5សំខាន់ហ្នឹងឲ្យUNTACអ្នកដឹកនាំចាហ្នឹងគឺក្នុងចម្ពោះក
នីតិក្រមរួមឧបសម្ព័ន្ធទី1ហ្នឹងគឺភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហជីវជាតិនៅកម្ពុជាហៅអ៊ុនតាក់អញ្ចឹងគេរំលឹកសារជាថ្មីក្នុងចំណុចទី1ស្របតាមមាត្រាទី6នឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបន្តអាននៅចំណុចទី2ក្នុងជំពូកកនីតិក្រមរួមចាសូមចប់អានភាសាខ្មែរប៉ុណ្ណឹងសិនចឹងខ្ញុំសូមបន្តអានជាភាសាបារាំងចំណុចដដែល Bonjour mes chers amis, donc je poursuis ma lecture en langue française, donc annexe 1 sur le mandat de la PRONUC, donc accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signé le 23 octobre 1991. Alors, comme j'ai terminé ma lecture sur l'accord, le deuxième accord complètement, donc là nous attaquons sur les différents annexes, donc il y en a 5 annexes. Aujourd'hui, c'est annexe 1 sur le mandat de la PRONUC. Donc, sur le mandat de la PRONUC, il y a section A. Il parle sur les procédures générales. Section B, administration civile. Section C, la fonction militaire de ONTA, toujours, ou à PRONUC. Et section D, élections. Et section, la dernière section, section E, droits de l'homme. Donc aujourd'hui, je poursuis d'abord sur la section A, procédure générale, sur le premier point. Donc conformément à l'article 6 du présent accord, donc je rappelle, le présent accord, c'est accord, le deuxième accord que je venais de finir de lire, c'est accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, à savoir les accords de paix de Paris comportent 4 accords, dont le deuxième accord s'appelle accord pour un règlement politique global du conflit du Cambodge. Donc c'est sur cet accord-là que nous étudions, en fait, sur l'article 6, ici on parle. Alors je commence. 1. Conformément à l'article 6 du présent accord, la PRONUC ou ONTA exercera les pouvoirs nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent accord, y compris ceux relatifs à l'organisation et à la conduite d'élections libres et équitables et aux aspects de l'administration du Cambodge qui y sont liés. Donc j'aime juste revenir sur article 6 parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai fini de lire, donc un rappel sur article 6, de quoi il s'agit déjà. Alors article 6, on peut retrouver en langue française la page 142. Donc je relis article 6, de quoi il s'agit. Le Conseil national suprême délègue par le présent accord à l'Organisation des Nations Unies tout pouvoir nécessaire pour assurer l'application de cet accord dans les conditions prévues à l'annexe 1 que nous venons de lire, une petite partie, afin d'assurer un environnement politique neutre permettant la tenue d'élections générales libres et équitables. Les institutions, organismes et services administratifs qui pourraient influer directement sur le résultat des élections seront placés sous la supervision ou le contrôle direct de l'Organisation des Nations Unies. Dans ce contexte, une attention particulière sera accordée aux affaires étrangères, à la défense nationale, aux finances, à la sécurité publique et à l'information. Pour refléter l'importance de ces sujets, la PRONUC exercera tout le contrôle nécessaire pour assurer la stricte neutralité des organismes qui y sont responsables. L'Organisation des Nations Unies, en consultation avec le CNS, le Conseil national suprême, identifiera quelles institutions, organismes et services pourraient continuer à fonctionner afin d'assurer la vie quotidienne normale dans le pays. Donc, en résumé, ici, article 6, donc le Conseil national suprême, je rappelle, c'est un organe légitime qui représente le Cambodge à l'extérieur du pays. Donc, ils vont devoir, l'organisme, le Conseil national suprême, va devoir déléguer les 5 organes, services administratifs importants à ONTA ou la PRONUC pour diriger le pays le temps de la transition pour stabiliser après la guerre. Voilà un petit peu en résumé. Donc le plus important ici, on voit
une attention particulière ici. Dans ce contexte, une attention particulière sera accordée aux affaires étrangères, la défense nationale, aux finances, à la sécurité publique et à l'information. Voilà les 5 services importants que le Conseil national suprême devrait déléguer à l'Organisation des Nations Unies pour diriger pendant cette période de transition. Voilà, je termine pour aujourd'hui sur l'annexe 1, sur le premier point. Donc, je poursuivrai la suite pour la prochaine fois. Je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Je vais lire Chundrum Tiet Chundrum Piesa.ថ្ងៃក្រោយសូមបន្តអានទៀតចា៎អរគុណជំរាបលា